قول مرن پیر مرن امونه حسیر بونه صغیر نه یرم ابو جگل که قربو همون میعردی ام 37 سال باف کال ما ج ارمنستان کوچبری ستالین در باسکر هانی ورا قرقستانی زاری ما معزن دون زاروی که ما وقت دچنا خوندن زمانی خن زانن ورسی خبر دن همچه حسن بیم میگیش نوالات خدا بین کردستان و خدا دیگه کردستان است که همه سر آقا باف کاله خون دیروکا کردین کرگزستان به ایش و علمین گران داگرتیه. جاره کمین دما فرمان وان جهلا سوویتا سوسیالیست و هات داین روپلین سالنامهان 1937 نشان دادن. پیشنیار و داخوازه که جهلا لاورنتی بریا و هات کرن دهاوینا 1937 دبو فرمان و بریارا جوزف ستالین. سال 1937 جناخچیوان و ارمنستانه سال 1944 جی ji Gurcistanê bi 10,000 Kurd li trên û kamyonên heywanan hatin swarkirin û dibin kontrol û dorpêçkirina leşkerên artêşa sor de ber bi Asya navîn ve hatin sürgûnkirin. سی هفته سالی 44 جی هر سرگونی جی زمستان هاتن شکرنه ترینی حیوان پی دکینن وان ترینه ده هاتن کرنی ملت گلک هاتا کرنی مثلا باگو ترینی ده دمرن در خصم میتیان هزاران دبرن کسی نزام خدا برن چی برن هم سرگون کردن 37 سالی هم سرگون کردن هاتن ورا سالم هی تمام ندی هراوی عرضی گل از زوری ما گل از درد و بلا کشاندن گل از جماعت ما بن واگون پویز دا کدنا بن واگون امات نورا ساسنامه در کدنا ولات قرستانی موچا هفرا برایاش همیشت بین رن در باز دکن ایرول کازاکستان، کرگزستان و ازبکستان لگوری دانه و رژه نفرمی بقاسی 200,000 کرد جی. بشک گرینگ جوان کردان ایرو جیان اخوال کرگزستان بردوام دکن. سال 1989 ددما سوویت ده سرجماری هاتیه چکرن و لگوری سرجماری هجمارا کردین کرگزستان 14,300 کسه. لگوری دانه این کردان او رقم گلک زیده تره. اینها 2013 سالی رسمی دولت دبیجه 13,000 نیو کرد کرستان دهه لی به حساب ما کرده هم در دوره 30,000 دیم چما؟ چون گله کرد کرستان ده آتی آسیمیله کردن نه پاسپورت خود کرد نمیسی لی وقت جد پرسی که کی دوست کرد در دوره 30,000 کرده کرگزستان ولاتکی آسیا ناوینه کو تو گریدان و سینوره و به دریای ره تنه لباکور کازاکستان لروجاوا ازبکستان لباشور روجاوا تاجیکستان لباشور روجلادجی جینار چینه لگوری دانه این سرجماریا فرمیا سال 2009 نفوسا کرگزستان ج 5,482,000 کسان پکته رژیا کرگزان لناو ولت ج 165 تاتار اویگور کازاک اوکراینایی و کرد کمنتوین دن این کرگزستانه. پنج برفانبار 1936 بناو کومارا کرگزه یا سوویتا سوسیالیست بویا اندام کومارا یکتیا سوویته. 31 گلاویجا 1991 سرخوبونا خو اعلان کریه و یکتیا سوویتا سوسیالیست و قطیه. زمان کرگزی جی ایلونا 1991 و زمان فرمی یه دولتیه. لهلادن زمان روسی جی
di statuya zimanê fermî de ye. Erê dibêjin ya derbeder bûn welat berdan ji ber êş û zehmetiyan ji ber darê zordestiyê welat berdan çû Almata Kazakistanê çûn Bişkeka Kırgızistanê çûn Tiflisa Gürcistanê çûn Yerevana Ermenistanê çûn Xorasanê bela bûn Kurd û bi ser êşê xwe de naviyan هین جی حسرت اوان اولات آزاد کردستان آزاد شمان پروار دویجه دوی برچیبونا ولات ما تیربونا ملات خلقه باشتره ایدا اسا بیا اوا چا ولات ما یا کال باوی ما وربونه باوی ما ور بیا از بو ما زاروک ما بیان نوی ما ورن هوایی دا والا چا ولات لی بربی گوی ما دل ما جو ولاته خون و خیال کردی کردستان که آزاده ای رو بیجی سبه بیجی هم برز زنن والا هر تیم خبردان لا منجیلی صدا شد و هر کس دویجه آخری هم برتنم باش وجیرن وجیل ولات خلقی نه ولات ما چاوی مل کردستانی ام باورن زمانی به ام نیکار میبینیجی ام نگیجنیجی زاروکی میبینی خام خیالم گله کردستان ابا یک لی ام کردستانی نمینن ام و نگرن کردستانی جی کردستان برای آوا به کردستان که آوا بو حساب که ام دبن ام به خدا و خواهی دبن Piştî salên nodî û hilweşandina Sovyetê, Kurdên li herêmên Celalabad û Oşê dimînin, ji neçarî berê xwe didin Bişkeka paytaxt û derdora wê. Polîtîkaya Gorbaçov bû sedem ku li Uzbekistanê di navbera Uzbek û Tirkan de şer û pevçûn derkeve. Vê yekê bandora xwe li Kırgızistanê jî nîşan da. Kırgız û Uzbek pevçûn. Gelek netewe ji tirsa terka Kırgızistanê kirin. Di nav wan neteweyan de Kurd jî hebûn. جا ورا وقتی که اورس کشا چون آزاری کشا چون آزاری آذربایجان ارمنی کشا چون ارمنستان روس چون روسیه تاتر چون تاترستان هم کردتنه ورا من ارتا قرغزاده ازبک کشا چون درکد همیش هم کردتنه ما کرداش نیر ها ناوه و چاوی ترس کردا کرد و جا خیلی بیش ارمنستانه ناو ارمنستان دا دیستا ایشه عجما فله هفکت فله روینه چون آذربایجان کرد چون آذربایجان پاشش ول پریوان هات درکت نه قازاقستانه کرده ماجی ورا یال جلبات شرکت کورتا ازبک قرغز کرد روین درکت گلک چون روسیه چون قازاقستان آلماته مجبور کرد اما ورا مگو پایتخته نزدیک کردی کشان هات نکرد بشککی Kurdên Kırgızistanê bi piranî li Bişkeka paytext û derdora wê dijîn. Gundê Çadkulê yek ji wan gundan e ku beşeke giring ji şêniyên wê Kurd in. Li vî gundî Kurd, tevî Kırgız, Uygur û Rus û milletên din di nava aştî û aramiyê de dijîn. Vira roja yûrê wexta heta 200-300 mal êlama dijî. Giş qeymê hevin, giş kurapê hevin. Îro vira hem top bûne birakî me çê rama Xwedê 5 salî îro çilî ye. Vira wî gundî dîsa milletê din jî dijînê. Qirgiz hene, Uygur hene, Rus hene, yî pirê wî Kurmanca. Em giş vira xwe heyîn xwî dikin, heyîn ve êlama xwe xwî dike. Dawara heywana şîrê xwe dava dikin, îsa jî serê xwe xwî dikin. Nu cihalê me vira kêm dixwînin. Сам мне 65 лет.
Ez Uygurum û 65 salê me. Ji sala 1955 ve li vî welatî dijîm. Ji sala 1994 ve cinarê min Kurdin. Em li vir biratî û dostaniya hev dikin. Em qenciyê jî, xerabiyê jî bi hev re derbas dikin. Îro serxweşî û sersaxiya cinarê min e. Cinarê min rehma Xwedê kiriye, ez hatime serxweşiyê. Di navbera me de ferq û meylî tune ye. Em hemû bi hev re biratiyê dikin. Em hemû milletekin li ser sifreyekê nan dixwin. Îro li gundê Çadkulê sersaxî heye û nanê xêrê tê dayîn. Di nav hawariyên şînê de gelek kes ji gelek bajarên Rûsyayê qesta sersaxiya li gund kirine. Ez hacı bigêjam cemaata destê xulûs kiriye divê homên bigêje ruhî mirî wana. Rahma Xwedê lêvên cîwan cenneto. Sûretê El-Fatiha. ولو من أبوي مقتلي مشاوتين مدوغة بالوديتي كوري بريساسو وي بابا مشاوتي بابا Eta maya lubi maya mama kurban Hamid bu cinareten. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Yekîtiya Kurdên Kırgızistanê sala 1992 bi navê niştiman tê ava kirin. Sala 2001 Yekîtiya Kurdan navê xwe diguhere û dike medya. Sazî dibin banê Asambleya Gelên Kırgızistanê de karûbarên kulturî, edebî û hunerî dimeşîne. Li gorî Serokê Komaleya Kurdên Kırgızistanê Şêx Ramazanê Seyîd, rol û giringiya Kurdan di nav Asambleyê de gelek bilind e. Nava Asambleya gelek arasında rola Kurdo gelek de. Em jî wek hemû milletên Qirgizistanê cî me îra me heye. Em me tevî hemû pirs û girêkê devletê dikin. Mesela Asambleya xwe tê hesabê çi komela şêwirdarê prezidentê devletê. Ew yek carekî tê bîra min hevdîtineke min prezidentê devletê çêbû Akayev bû çaxê. Akayev bû. Me xeberda ser hava mesela me xeberda evî habût got brilliant. Zanî çima xweş e. Got xweş e çimkî her ekî wê hene her yalîkî wê rengekî got didê da. Got ji bêhna wê jî brilliant xweş dibê. Got em dixwazin Kurd ji rengê xwe bide devleta Kırgızistanê. Rastî jî Kurda da rengê xwe bide devleta Kırgızistanê. Mesela Kurda milletê Kurd îro ser her xebatê diqedî bibînin. Doktorî me jê heye, polîsê me jê heye, hemû tiştê heye. Serokê Asambleya Gelên Kırgızistanê Bektemîr Murzobrahimov diyar dike ku Asamble navenda çareserkirina kêşeyên neteweyên Kırgızistanê ye. Li Kırgızistanê bêhtirî 120 millet dijîn. Ji bo ku di nav wan de kêşe dernekevin, Asamble kar dike. Ev dezgeha fermî sala 1994 ava bûye. Îsal 20 saliya Asambleya me ye. Dibin banê Asambleyê de 28 netewe, xwedî komele û dezgehin. Tevî Kurdan, du milletên din jî hene ku bêdewletin û di Asambleyê de têne temsîlkirin. Ew jî Dungan û Uygurun. Lê tiştê girîng ji bo me ev e. Her millet xwedî mafe ku çand û hunera xwe bi pêş bixe û bi zimanê xwe biaxive. Ji bo me şanazî ye ku li kêleka me Kurd hene. Yekîtiya Ciwanên Kurdên Kırgızistanê dibin banê Komeleya Kurdan de
karobarên hunerî dimeşîne. Dibin vê banê de ne tenê Kurd, xwendevan û ciwanên milletên din jî hewla çalakiyên hunera Kurdî didin. Ez gulê zavçiyê siltînim. Asasat Kurda dixebitin 3 sal. Serokê Genca Kurdê Qirgizistanê. Asasat me dixebite bûygovan de Kurda, strana dêje hene. Em hem dixebitin hem strana dibêjin hem qilama dileyîstin. Kîjim lîra pirêtir ji Qirgizistanê dibe em kurmancî û rojê dileyîzin diçin dixebitin. Konferansiya Gencê Kurmancî Qirgizistanê dikin. Hem bi serokê me ve Kurda em ji bira giş ek dikin, bi serokê Kurmancî Tirkiyê berv dikin. Roja yekem gava min gohda müzika Kurdî yekser kete dil û mejiyê min. Paşî hêdî ketim nav xebatên Kurdî. Ez bi hevalên xwe yên Kurd re beşdarî şahî û konserên hunerî dibim. Gelê Kurd gelekî dilsoz e. Bi rastî jî taybetmendiya Kurdan gelekî cuda ye. Bi serpereştiya Komeleya Medyayê di radyoya fermiya dewletê de heftê carek 20 deqe weşana Kurdî tê kirin. Redaktöre radyo me tek hejor bû. Berpirserê radyo jî ez bûm. Me tê de bernema diweşandin. Me tê de bernema soçê dikir ku mêvanê me jî dihatin me teklîfê radyo dikir. Me ser an intervîw me hilda, me ser an nek çêdikir bername çêdikir. Me tê de müzik diweşandin, stran diweşandin. Me ser hedê dengbêja me tê de qise dikirin. Gelê me ku kê nizanbû me pê danaskirinê. Pirê wê radyo me de me ser zimîn me xeber dida, ser zimanê zaroka dayîkê. Civaka Kurdên Qirgizistanê piştî salên şêstî gelek navên girîng derxistin. Di nav wan de gelek hakim, dozger, endezyar û doktor hene. Lê divê mijarê de balkêşiya Kurdên Qirgizistanê ew e ku ew xwediyê artêşeke polîsan in. Vê derê artêşek polîsana Kurdan heye. Birinci zêdetir Kurd li polîsê de Çînên mezin standine. Miralay, Palkovnik, Palkovnik dibêjin dişî. Türkê Arbay dibêjin. Niha vana hemû li sistêmê polîsê de kar nakin. Teqayî de derketin heye. Niha xebatkirin hene. Lê ev li Sovyetê kevin de tenê ev rewş tene li Qirgizistanê. Yani Akkas polis tu komaran da tu Cumhuriyetên de tünne bû niha jî tünne. Niha me davetê filan diçî rûdûnî mesela birinci polis rûmiştî hemû Kurdî. Li Azerbaycanê jî polis pir hebûn lê mixabin Kurdên Azerbaycanê no di neh seref hatine asîldekirin, şefdikirin. Azîzê Dawudê Axabegê û Brahîmê Paşayê Nadir du ji wan payebilindên polîsan in ku salên duvedirêj di Wezareta Karên Navxweyî ya Qirgizistanê de kar kirine. Her du jî endamên çalak ên civaka Kurdan in û xwediyê gelek xelat û madalyayên hêjan e.
نادیروف هبیه نادیروف من اول ندید و چهارم خوده شش چند سالی دارم که پلیس خریده و نکاش لوکی مجال که مزاف بخیر دولت اثر بیشم دولت فرقی داینانه فرقی داینانه نام اوا کرد اوا قرغیز اوا روس تشت سات تشت نام کنه معلومه که پاگونه ها ملتیش تونه تیدا ملتی تونه نام پاگونه دام دخلتن امجی که دخلتن هرگز کامل هبن تشت سات تونه اوه قلقا لاپا مازن دام بیشن که قرغستان ولاتی مبیا کردستان ناز گینیرال بود او ام بیشن حواله قرغز خود بیشن دوید ابراهیم پاشه ام بیشن حیفت دوید تو چما پاسپورت خنانی شی تو قرغزی بنیس قرغز تبی گینیرال مقول از پاسپورت بنیس لی سرچاوی خورا چه بیشم از کردم از تو وقت ملت خو تو نکارش ملت بیشن نه از کردینم رسول محمد سلطان یک جوان دکتر و جراحانه کو ایرو گلک شاگرتین کرگز روس و اویگور لبر دستی وی کارت کن او بخوا سال 1907 لماسیسا ارمنستان هاتیه دنیای و بریا هلوشاندنا سوویت مالباتاوی کوچی کرگزستان کریه او نخوشخانه که هری مزن آ بیشکه کار خو بردوام دکه و دناف کردان ده بناو دکتر ما تناس کرن و نخوشخانه ده از سر ناوی اونیورسیته دکتریه ده شغلم قرصا چارا استودینت قرصا چارا را درس جراحی دادم بوی راجی توایی خستخانه داده شغلم عملیات دادم خوات اجی یعنی خوات اجی پیرات کم همجی uzmantiyet دکم اونیورسیته ده لی خواتم سر اونیورسیته گریداییه اونیورسیته دکتریه orada درس جراحی دادم قرصا چارا را استودینت را بازار علامدین مزنترین بازار بیشککیه و گلک ملت تیده کارت کن. ده بازار ده هر تشت مروف دخوازه پیدا دبه. بالکشیا بازار اوکو پرانیا کارکر و فروشکاران جنن. ده بازار علامدین ده به تیرا خواه فروشکارین کرد هنه و تاوی ملتین دن سر سبیتین و ایوار بدلکی گش ودگرن مالین خواه. از دیلو من ایزا کرولی بالا من از تاشکندات من ای سال 6 ساله برات خفتم دی باوی من شکاف گازی نجام نیستانینه نامه داره نامه دا قرقزی هنه اوریشی هنه اوزبیکشی هنه هم سه مریوه خو کرمانجن را هم مالوچ که در خوشن بازار اکم عزمه ایرو 20 سالیا اسامبلیا گلین کرگزستانیه. کرد لسر ناوی خو لبیشککا پایتخت شاهیه که مزن آماده کرنه. جه کازاکستان و ازبکستان جی میوان هاتنه. دناو میوانان ده کرگز، قازاق، اویگور، ترک و روس جی هنه. آستا شاهیه